Thank you. Kanaafuu dubbii kana dhugoomsita moo in sobsiista? Namtichi bakka tanaa dhufee tolfatee seexantichi amma kana jechaa dhufe qoruuf amma qophaa'ee qormaata. Mana hidhaa warra Keeniyaan beektaa isa guddaa sana? Hin beeka kasaraanii. Kasaraanii guyyaa kudhan ture ani keessa. Guyyaa kudhan. Waaw. Ani bara 1990 fi maal keessa boo. Guyyaa soomana keessa hidhame achi booda takkaa waraqaa biyyaan baafadhe paasapoora waan takkan hidhame. Okay. Keetaan bilishoon qabdu ani nageessan. Dhugaafii tokkoffaa Abduu see barreeffa dhugaafii tokkoffaa namti akka godhe Yesuusin akka jedheen. Gaafi nama gartee nama khayri nama waaqayyo obboleessa waaqayyo khayri nama waaqayyo ilma waaqayyo yoo taate dhagoonni kun gartee buddeena akkasiif ta'aniif abboom jedheen beelaa yakaa irraa mul'ate beelti na fixxe jedhan ka itti ilma iraan. Maaliif kana jedhame? Lubbuu ba'uu deemta ka asin dhufte awoo beelaa ya rabbii jedhe yaa qorataa yaa seexaan. Waasitti masirratti. Waasitti sikoon. Ayyee. Kanaafi addaamiti waanii garaa isaaniiti nyaataati biddeena barbaachuuf edin gannatti qaban. Garuu Yesuus Kiristoos nyaata hindi. Maaliif inni waaqa inni maaliif bakka itti nyaata hindi nyaachuu isaa booda Yesuus maane Aadamin hin dhabu lallabni isaa itti fufaa ustaas. Meera geeffadha gandi kun ganda daa'ibaati. Amma maal jedheen duba ati dhugumaan jedheen Abduu qormaanni tokkoffaa dure akka malee ta'e miti. Arte namummaa isaa qorachuu jira jedhanii mitaan yeroo beelaa akka jedhan boo dhaggeeffadhu jedhan gurba nama waaqayyo ilma waaqayyootii miteeti ilma waaqayyoo taate dhagaa kana ajaji dhagaalee dila kana laa bosona keessa dhagaa guutee kana biddeena naa ta'e jijjiin nyaatta. Hayyee maal jedhan Yesuusoo dhaggeeffadhu. Yesuus garuu deebisee caaffata qulqullaa keessatti Rabbumaan nama jiraachisaa akka jedheen caaffata qulqullaa keessatti namni nyaata duwwaadhaan hin jiraatu ayyee jedheen namni nyaata duwwaan hin jiraatu Rabbumaan nama jiraachisa. Namni nyaata duwwaan hin jiraatu dubbii afaan waaqayyoo keessaa ba'u hundumaan malee kan jedhu caaffamee jira jedheen Yesuus Kiristoos. Beeka maaltu dubbii afaan waaqayyoo keessaa ba'u? Jecha yookaan qaalii. The word of God. Ajaja funan Rabbuma gartee abboo hin jira Rabbuma kan nama tiisuu hin tiifamta jennaan Rabbuma isa kan nama tiisuu jedheen shanaffaa dhaggeeffadhu dubbiin gana itti fuuti Abduu seen duraan ciisin gaa. Dhagaan jira amma gammaqee bar. Bakka seexaan akkamitti seexaan mata ture dhaabbadhu boodara xumurra nu kadhatta dhaabbadhu shanaffaa seexaanni ammoo dhaggeeffadhu seexaanni ammoo gara mandara yeroo gartee biddeena kan dhagaa godhu jedheen dadhabee godhachuu isa godhatare beelti fixxee amma Yesuus kana guyyaa meeqa achi ture. Seexaanni ammoo gara mandara qulqullaa'aatti isa ol geesse ammas fuudhee ganda mandara qulqullaa'aatti ol geesse. Waliigallee gara mandara qulqullaa'aatti geessee ganda mandara qulqullaa geessee fiixee guutuu mana qulqullummaa irra gartee Minaaraa masjiidarra jechuudha bara. Minaaraa gartee achirra isa dhaabee jechuudha. Awwa namtichi laa ilaa bakka ilmi namaa irra ol bu'uu hin dandeenye musullumaa malee fuudhee namtichi eenyutu achirra isa dhaabee malaal fiixee jechuun akkana laal. Kunoo laal amma akkanaan fiixeen kana miti akkana kunoo Yesuus laal achirra akkanatti. Ooye kanarraa miti. Dalga gash. Akkanatti dhaabee jechuu laal. No. Akka mana ijaaramutti godhi. Laal akkana dhaabee kunoo Yesuus kana jechuudha. Manni laal kuni mana minaaraan tana. Yesuus achi gubbaa dhaabee jechuudha. Achirra laala addunyaa kana achirra dhaabee. Laa ilaawwan namtichi nama qaxara Yesuus. Akkamitti ol baasee baadhatee Yesuus waaqayyo baas nama guutus waaqa guutus. Laa ilaa. Gartee seexaanni gara mandara qulqullaatti isa geessee fiixee guutuu mana qulqullummaa irra isa dhaabbachiise. Ati jedheen ammaas gaboo reefu maal jedheen gartee bakka nyaataniin beelaa yeroo jedhuun san Abduu maal jedheen seexaanni. Dhagaa kana daabboo godhadhu. Ni godhate Yesuus godhate? Hin goone. Okay. Hayya ammas amma gaafii lammaffaati kunis qormaata lammaffaati. Barsiisaan qormaata 10 fadamaa kannaa mire. Gaafii amma kana ammas gaafii lammaffaa ati dhugumaan jedheen eegachirra dhaabe fiixee mana minaaraa masjidara dhaabe. Ati dhugumaan ilma waaqayyoo yoo taate kana irraa of gaddarbadhu. Of gaddarbadhu dhugeettii mujjira dhage of gaddarbadhu inni ergamoota isaa siifiin abboomamaa jedheen. Malaa'ikoota
warra malaayikoota situ maaliif godhi jedheen achirra dhaabee utaalee asirraa of darbe. utaalee jedheen rabbiin ati ilma isaati ilma waaqayyootiif hin jetta rabbiin malaayikoota isaatiin harkarratti miilarra si baatan jedhe laala kana jedheen bari miilarra si baatan jedheen. Akka dhagaan kattaan tokko sin xuyne gartee isaan harka isaanii irratti si hin baatu. Caafamee jira jedheen wangeela Har'anaa kenni kan dubbadha. Yesuus dhabaasimi. Inni dadhabu Yesuus Kiristoos. Hin dadhabu dadhabee Yesuus Kiristoos gartee hin dadhabne. Hin dadhabu Yesuus Hin dadhabu. Kiristoos jedhee dhiiga isaa quraanii irratti. Aboo waa'ee dhiigaa fi bishaanii fi dhiigaa irraa aannanii irra hin jiru dhiigas hin jedhe Yesuus Kiristoos dadhabee ka dheebootee qurxummis beela'ee karaa irra bee bishaan ni qabdanii jedhe mun jenne karaas deemee dadhabee Yesuus Kiristoos. ወገን እየተሳሰብን እናወራ ይነጣም ማል ሰርተርቲሞች ሲያሳው ጅራባን ኤክሲን ጎዳ ላ ጀቹን በከ ሰናቲ ኤክሲ ጎዳ ድሮዚን በከ ከናና እንዴብስኒ ሃየ ኢየሱስ ክርስቶስ ነመጉቱ ጋፈ ቢየለፋረ ጅራቴ ኦሊ ገደሙ ከና ኢየሱስ ክርስቶስ ቢፋ ዱንያ ፈይሱትን ቢፋ ነማትን ዱፌራ አዋይ ፈያሲን እንጀና ያጎበሲ ኢየሱስ ክርስቶስ ነመጉቱ የተ አመንተሞን አመንቱ ኢየሱስ ክርስቶስ ኤንሜ ኤየን ኦኬ ነመጉቱ ከይሳ namni guutuun dhiiraa fi dubartii jira nama guutuu keessa dhiiraa fi dubartii keessa kaminni dhiira amen dhiirami of course okay dhiirtini fuuti mon fuutu ni fuuti Yesuus Kiristoos fuudhe Yesuus Kiristoos nama afuurati nama foonii miti yaa rabbi yaa ilaaha okay namni foon nyaate moo nyaanne nyaateera siin jedhee maaloo baaba. Okay, waaqayyoon nyaate moo namaan nyaate? Yesuus nyaateera. Waaqayyoon nyaate moo namummaan nyaate? Bifa waaqummaatiinis nyaateera. Bifa okay, bifa Yesuus Kiristoos yeroo nyaatu kana nama waaqa. Astaghfirullahi laazim maalikaa kun. Dhugaa keetti wallahi rakkisa yaa Abu Muaz. Way waaqayyo ko yaa rabbii kiyya maal taate beente. Yeroo rafusan ati rafu jirtaa miti? Hin raftaami? Yesuus ni rafa moo rafu? Ni rafa. Nama dadhabee rafa moo nama hin dadhabini? Maqaa Yesuus namni kamiyyuu hin rafama. Hin rafa. Yaawaa tokko gochuu hin danda'u jedhe. Siigalee seera uumamaa tokko kaastii amma meeqatti waaqayyo kana uume jedha malee Yesuus kan jedhu jiru. Deebisee raawwatee maal jedhaa? Koottadha akka fakkii keenyatti nama uumnaa jedhe eenyutu jedhe waaqayyo eenyudhaan jedhe isaan sadanuu qaama lama ta'anii eenyudhaan jechaa ture shi waaqayyo koottaa nama akka fakkii keenyatti nama uumna kan jedhe waaqayyo tokko erga ta'e eenyudhaan okay aabtuu waldiidhaan immoo hafuura sabniif jechaa ture wal keessa jiru jedhu ashi kan wal keessa jiran kana akkamitti naaf hin jennu waan godhan dhugaa rabbis hin jiraan kanatti immoo gaafii tokko kanatti naayib si obeek yoo dungayini እሺ እና ደረቱ ፈከኛ ፈቲ አመንታን ከማሪኒ አን ኦርቶዶክስ ደስኝ jedhee jira irnuma dhalata wolu marra wala gara hada keet keessena baatan kemari ortodoks da gara hada keessena baatu ortodoks man yan ክርስትና ማለት ጉያ ሰዲት ተመካቴ እምቤ ኳን ሳዩ ጉያ ሰዲት ተመካቴ ክርስቲያን እርገታቴ ክርስትና ከማሪ ካቴ ክርስትና ማማትን ኳሷኒ ካነንማ ክርስትና ከታቶ ምትራስ ካሰን እንዴ አነ ፈከኛ ፎኬ ክርስትና ማት ይወ ደቅጤ ተጣመቀው ክርስትና ከኡባና ክርስትና ከማደክ ቤከ ማለት ዴቪሲቲ አተማ አነ ፈከኛ وكان بروم سمنا أمانتا وكان لقيه وبرت وكان مؤمن أمانتا لقيه وكي برتو دندسا تري يعني بعديها كيسا هذي كودي بس إيش لما فا إرجع إلى الكريستيان إرجع تاني نمني تكا إرتستاي ويافتنا ما ينقطي اليود إيه بتا كريستيان على التماس أولا ماري بكا نمني أولا مو مالك جدوتنا ما كيسان أولا مني إرجع كريستيان هتاي نمني سون لا دي فعلا هتاي كم ما جتة أما فكينيا مالته أول شمرتي تكاد ألت هربني ما يبغى شمرتي تكاد ألت سمتمو ألتي ويا سديت تما يوم غينودتي بكا نمني كاني
arragame nama feena dawalu in arragama miti ergi sanin argatu alatti awalamti malif nama keessatti ala atri alatti awalamti shamarti sun yo kristina odon kayin kadis kristina odon kayino ta'e do namoonni tawalan mitti nawalamtu rafagatate ko atawalamti jechaa malif awalam gatte akasi ani sirrayn nagelu sirrayn nagani kan namni kristina kanin kani bakka tokkotti awalama jettee adda non ne ala kun an be ko tare atbe ku dan desa nan be ko nageenyes garu hada keetitti dawwaliitni namni kristina kanif ka kristina ta'e bakka tokkotti awalama jedhi gaafadhu ayyaki ena dhalate mu namni tokko kristina muslima ka jedhu le gaafadhu nu ma dalan nu me rabbi me o gadalan nu ani don't know like ay ugana maga nadis gafatina ነው ያቡጃጂ የሆነ ነገር ጥያቄ ልጠይቅሽ ቃል ጋፍቶ ኮስ ጋፈዶ ማን ጋፈታኑ ቡርጃጃይ አክያፍ ጋፈቻ ቃል ጥያቄ ልጠይቅሽ አይ ነምኒ ጋፋ ደለቱ አመንቴ ቀበተ ያዳት nambasna nande ajo ijoollee muslimaa namni tokko inna dhalatu muslima ta'e dhalata jedhani kiristaani hoonu inna dhalannu maan isaanii dhalanne ani gaafi deebiin barbaade gaafachuu dhalatu amantiin qaba amantiin ko deesha amantiin qabne rabbi jedhii to'atimmoo wadhageeffadha ani deebii barbaada abba fedhe deebisu ቢመልስልኝ ችግር የለውም ያኔ ኦርቶዶክስ ይወርሳት ነው ቤንቲሳት ካላስ ችግር የለውም ነው አልፈልግም ኦርቶዶክስ ብቻ እንዲያብራራልኝ ነው የምፈልገው ቆይ እኔ ጥያቄ ልጠይቅሽ ማለት ነው ሚካኤል ማለት ነው ስራው ምንድነው መላእክት ነው ወይንስ ምንድነው እስኪ መላእክት ነው ኦኬ እግዚአብሔር ከላይ ልኮ ምን ስራ ብሎ ነው የላከው ለምን እኛ ኦርቶዶክስ በርግጥ ለሚካኤል እንሰግዳለን አይደል ታውቂያለሽ አንቺ አዎ እንሰግዳለን ብዛቶቹ ሲጠየቁ ግን ለኛ ለስላድሮ አንሰግድም ይባላል ነው ስላድሮ ምሳሌ ሚካኤል ወይ ብለሽ ስለትሳያለሽ ያን ስለተደረሰልኝ ብለሽ ያኔ ነገር ያስተሳካልሽ ስለት ምናምን የሚያደርሳል ግን ብዛቶቹ ሲጠየቁ ደግሞ ለስላድሮ አንሰግድም ይላል ውሸት ነው ይሰገዳል አው ይሰገዳል አሁን ለምሳሌ በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ብሎ ሶስቱ ይጠራል አይደል በአንድ አምላክ አቡ አው በአንድ አምላክ እናምናለን ይላሉ የአባት ስምም የልጅ ስምም የመንፈስ ስምም ማለት ነው እነዚህ ሶስቱ በየራሳቸው ስራ አላችሁ ወይንስ አንድ ላይ ነው ስራቸው እስኪ መንፈሱ ስራው ሌላ ነው ወይንስ ልጁም አባቱም ነው እንዴት ነው እስኪ አልገባኝም እዚህ ላይ ማሬ ሶስቱን አንድ ሆኖ እንዴት ሆኖ ተደምሮ እንዴት ተቀንሶ አንድ እንደሚሆኑ ለምን ጥያቄ ነው ምኑና ምኑ ሲደመር ሲቀነስ እንዴት ሆኖ ነው አንድ ሊሆኑ የቻሉት እኔ ራሱ መልስ ፈልጋለሁ እንዴት ሆኖ አንድ እንደሆኑ ያ አላህ ረቢክ ሹይ አለ በኢየሱስ ስም እግዚአብሔር ነው እኮ ይገርምሻል አንዳንዴ በቃ ዝም ብለሽ ዞር ብለሽ ወደ ኋላ ስታይ ሁኔታው ወጥስማው ልገለብሽ لا خير ماشي